alalar. Опять-таки, sen aytasın, Оренбургский Солилецкий'den. İyi. Hem belki karpuz ballı, temli, iyi kıpkızıl, ballı. İyi keliş onu halı kola. Ona neydi, mesela yarım, nasıl diye bataları, svetofor gibi. İyi. 10 sum. Unsum kilosu. Pazarda 30 sum. İyi. Bana görüyorsun, Barra muzuk kerek kişi koyuyor, pet tortalar. Benim iyi. Yani 10 sum. То есть, Solis yakın, satıp alırlar 5 sumga. İyi. Bunda transportni расходы 1 kiloga şu 2 sum. Onun 3 sumu kola svetoforga. Bilmem 5 summa menga aytkani bir двоюродный даже с плантации 50 тиыннан неше ел элек 50 тиыннан берип турганнар берсе 50 тиыннан. Оптом береді жибере, потому что тинкага тия ул. Ул шли беле, сата билмей. Sata bilmey. Береді жибере. No, yıkıt. Onda 5 sum gına bulsa da, andayım 3 sumuna bulsa da, ben aytasım itali 50 tiyinga, bu bitinde вообще külkü. Ул уже келесі yılga, şuşunday qarar elekkeş, келесі yılga ulanı уже satmay. İyi. Niçin? Niçin ulanı üstürsün? Ulanı даже üstürmeydi. Ulanı gerekmiyor. Проиграл. Anladı что. Bulağına bulmuyor. Men aytam, yigitler, sizge en birinci logistika tüzürge gerek. Logistika, men hali 1990 yılını, anda mэр degen söz çıktı. Mэрga Linavrskiga kirip, söyleship, şunda men aytgan edim, bizning en birinci задача tura o'zimizda. Bazar bulurga teyish bizniki. Mine Tatarstanda o'zimiz tatarlar bazarni olsak, nalichka gil bo'la, ақша bo'la. Bu dürüst. Mine men gazetini o'qiganim bor. 1856 yılga gazeta şunda yozilgan. Bütün shayxona Bugülme iyazinde, qolgan shaharlarda da bo'lib chiqa bitinde. Tatarlar qo'linda bo'lgan. То есть tatarlar shayxona tutgan. Kishi bor o'shaga kela, mana har kafeshkalar kimning qo'linda? Mana kimning qo'linda? Shul sota da o'sharga da azirli. Ul bit arzon etib ola, optim produksiyani. Anlari bunda pishiradi, mesela natsinki. İyi. Bunda o'zingiz o'ylab qarag'iz. Çayni paketiklarni qaraganda bir paketik 1 sum tura kibitda. Bir paketik 1 sum. Olasın sen ana kibitok solasın, şeker solasın hamda şekerda ko'pmagina turayın deymi? Ucu sotalar 30-35 sum. İyi. Ali qaysi nida kamu boyunda 40-50 so'mga sotadi. Mana, то есть nendi navar? Navar bo'lsa. Şuşu qaynagan su. Qaynagan su и разовый стаканчик. İyi. Ул bit olay boradi ish tugul. То есть bizning mana полный перебор бар, полный. И шуңа күрә то есть тәртип юк. Тәртип салырга аны дәүләт, огромный дәүләт булгач, власть бирергә кирәк на места. Республика үзе карасын, районнар үзләре карасын. Бу дөрес түгел икән. Менә без әйтәбез, ФАС кайда утыра? ФАС нишләп? Бу бит инде. Ничек шулай ясыйсың син? ФАС молчит. Ул бит антимонопольная служба. Şey буларга тиеш иде, үзгәрмичә. 5 сум. İyi. Bir stakan şey 5 sum. Ул бит 50 sum. То есть 10 тапкыр 45 сумга ничек ул артырга тиеш түгел? Бірінші вообще капиталистталарда неше процент білмеймін енді тура айта алмаймын. Неше процент әзгіне болса алар шотланалар. А бізде 200, 300, 500, 1000% ясыйлар. 100% түгел, 1000% дөрес әйтәсең. 5 сумда и 50 сум. 10 тапкыр. 10 тапкыр. Не 100%, 1000%. 1000%. Вот. Менә шулай карасаң, дөрес түгел инде. Или анда 3 пешмак тора хәзер анда 60-70 сум 3 пешмак. Вот. Ул торга тиеш 30 сум. 25 сум. Ел сыйша, алар сыйшалар. Шуңа күрә менә һәр разрыв диләр бит, разрыв һаман арта. Кем бер нәрсәдә ул только эшләргә генә өйрәнгән, ул белә эшне генә. Бирегезме, мин эшлим. Сату процессында ул кайнамагач, ул чүп кала. В результате до голода один шаг, полшага до голода. Потому что тиге менә карбыз үстермибез, сыер тутмыйбыз, асрамыйбыз. Колхоздан, то есть шәшүләрдән китәбез, бәяләр юк, дип менә шулай итеп халык китә дә, результаты нәрсә була?
В результате уже işlerge kişide kalmıyor. Yaşlarımız bir işlerge tilemiyor. Niçin? Kızığı yok ona balık gele başladı. Ona.